ngo akwitabe? Ninde muberanda uzohanga amaso? Ni by'ukuri ikijuju cicwa n'ishavu, ikiburabwenge nacyo kikicwa n'ishari. Jewe nariboneye ikijuju cyariko kirashinga imizi, ariko naciye mvuma uburaro bwacu ni abana bacu barakaba kure y'urukiza, baragatsindwa mu ntahe, babura ububaburanira, kugira ngo ibyo cimbuye biribwe n'abashonje, babitware naho hari amawa, n'abanyotewe barotse itunga ryabo. Nanone ububabare nibuva mu isi, n'umuruho ntumera mu ipfu. Nguko n'amasase y'urube yaduga mu kirere, ni iby'ukuri umuntu yavutse ngo ababare. Jewe nahisemwo kwirukira Imana, Imana niyo ntura ijambo ryanje. Kongukunda cyane rwose, tugire Kristo. Ndabakengurukiye mwebwe mwese twirigwanye mu ijambo ry'Umukama, mwebwe tugiye gusozerana uyu munsi w'197. Imana yonyine n'amahoro ibaho umugisha. Iri jambo ry'Imana riri mu gitabo cya Yobu mu kigabane cya 5 uhereye ku murongo wa 1 ngejeje ku murongo wa 8 ngo jewe no kwirukiye Imana, Imana niyo notuye ijambo ryanje. Harimwo amajambo 2 nifuza yuko Imana imfashije mutima mweranda kakuyobora, utokwemera yuko ahera n'ubuzima bwawe. Nayahe hari umuvumo udakwiye kurarana mu bwonko bwawe, uja gutuma indoto zawe zigendeka nabi, uja gutuma Imana ije kurema ikintu gishasha, Imana ije kuvura abagwayi, Imana ije kubohora ababoshe, Imana ije gukora igitangaza, idaca mu karere we uherereye. Bibiliya ivuze ngo iki? Ngo semerera none, menga ari ibintu byo gutererana. Mbe hari uburiho ngo kwitaba? Gihe cyose mu buzima bwawe ubayeho uvuga uti ninde noronka ngo nura umutwaro wanje, ninde noronka ngo nura agahinda kanje, ninde noronka ngo nura umubabaro wanje, ndonda mutura umubabaro wanje. Burya ngo kutavugana n'isoko ry'amazimwe niko sokuru yavuze, no kubura uwo musangira umutwaro nukuruha kabiri, nukugorwa kabiri. Nibyo koko Kristo twikoreza imitwaro yacu, ariko nituje ngaho ngo duhendane. Turakeneye utwumva. N'umugabo n'umugore baje guhigwa bahuza ururimi, umugabo agatahura umugore, ibyo ko umugore aba ari umweranda, no umugabo agatahura umugore, umugore agatahura umugabo. Baba ari abahirwe rwose. Bibiliya iravuga ngo semerera, hari uriho ngo kwitaba? Ninde muberanda uzohanga amaso? Ni iby'ukuri ikijuju cicwa n'ishavu, ikiburabwenge nacyo kikicwa n'ishari. Ibi bintu bibiri, ishavu ishari, ndagusabye nimba ugomba kuba igihangange, nimba ugomba gutabagwa n'Imana, nimba uzi ko wasenze, nimba uzi ko ukeneye Imana, ibintu bibiri byomore mu buzima bwawe. byirinde rwose.
bintu bibiri ubyirinde rwose. Ibi bintu bibiri ubyirinde rwose: ishavu, ishari. Kuko nurarana n'ishavu, Bibiliya igufata kumeze nk'ikijuju. Kandi ikintu kimbabaza ni mukiza, hari ishavu badata batonze mu mitima yabo, hari ishavu bene wacu batonze mu mitima yabo. Ridukwegera imifungo, ridukwegera kamuni, ridukwegera kangaratete. Kuko ngo ishavu bararanye ngo ryatumye Imana imwihweje ivuga ngo n'abamukomokako barakavuga, ngo bitwaye nabi, ngo baragatsindwa mu nabi, ngo babure ububaburanira kugira ngo ibyo bimbuye biribwe n'abashonje. Bisigura iki bakundwa mu mugabo? Nabwo uyu munsi wisuzumye ugasanga watsinzwe utategaza gutsinda, warenganijwe, wanswe, wangirijwe, watotejwe, uyu munsi ni wiyihweza ugasanga waburagijwe mu buzima. Uyu munsi ni wiyihweza ugasanga ntiwemewe. Uyu munsi ni wiyihweza ugasanga hari icyo twokwita ngo eshanovapa mu buzima bwawe. Ndagusaba ikintu kimwe, ugaruke wibuke ko sokuru canke papa canke mama hari umunsi yararanye umubabaro ukomotse ku muntu yamubabaje. Ubundi Bibiliya iratubutsa ko uwakubabaje, uwagutoteje, uwakunanije nirikarenga ukimufitiye ishavu. Kuko niryarenga ukimufitiye ishavu, Imana iza kuza kurema umugisha isange wewe uri nyuma y'uruhongore, uri mu bo mu ruhongore ucubura. Rero iryo shavu mama yigeze kuryamana ryaneje umuvumo, rineze igisuzuguro, rineze icange, rineze umubabaro. Iryo shavu papa yigeze kurarana ryaneje igisuzuguro, rineze umunaniro, rineze umubabaro. None uyu munsi nimba byambaye kikabaturune, ngongera kankirika, sinemegwe, nkarenganywa, ngapfakara, nkanywa, nkahabwa itangazo ry'uko atabuzima bwiza nagenewe. Uyu ni umwanya mwiza w'uko nawe uhakana tuwa muvumo nanjye sindawusige mu rubyaro rwanje. Uwambabaje, uwandenganije, uwasuzuguye ndabihakana. Uyu ni umwanya mwiza y'uko watura kuri umwana w'Imana. Kuko Bibiliya yavuze ngo nabonye ikijuju kibika ishavu, kibika ishari mu mutima wacu. Kandi Bibiliya iravuga ngo ndaheza ndavuma, si Yobu, si Sowa, nta n'umwe, no, ni Imana ivuga ati ndaheza abamukomokako. Mbona ko nabo bashobora kugira amanyanga nk'aho kandi bakayagira akomeye, bakayagira agwiriye. Mitamwuko ndabavuma babanyage bagirike. None rero nawe kumvikane ko nta muntu araga ikintu nawe kitamubaye. Nimba habugize umuvumo umwana wawe, bisiga ko nawe wari ufise, siga ko nawe wari ufise. Kubera ujya mwanya w'umubabaro ugaragaza ko ubudahangarwa bwawe bw'Imana muri wowe bwavogera. Ntukemere ko ubudahangarwa bw'Imana muri wowe buvogera. Ntukabyemere, ntukabyemere, ntukabyemere. Reka Imana y'ubushobora byose ihangame mu mutima wawe, igaze mu mutima wawe. Reka Imana y'ubushobora byose iguha uruhotse, iguha akanyamuneza. Iri joro
joro urarane n'ubudahangarwa bwa rudasumbwa, iri joro nturarane ishavu, nturarane inzigo, nturarane ishari. Ibi bintu byirukana Imana mu ijoro mu gihe izoba ije kurema ikintu gishasha. Babarira uwakubabaje, engenga uwo musangiye urugendo, bohora uwakuboheye imigisha. Itwikurure ku cyitwa icyaha, itandukanye n'ubugome. Bwira Imana ko urwaye, bwira Imana ko ufise amahoro, kuko naho bagutaye ntiyagutaye. Kunda ndakubwire muka, bwira Imana uti nyemerera ndakubwire ko ndagukunda, uti nyemerera mukama ndakubwire ko ndagukunda cyane. Mukama ndagukunda kandi cyane. Bwira Imana ko wumva urengerwa n'urukundo rwayo. Bivugire mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo byemerwe kandi wumvirwe. Bivugire mu butware, mu bushobozi no mu buyobozi bwa Muterakoba, Imana ya Isahaki. Bivugire mu butware, mu bubasha no mu budahangarwa bwa Mudasuzugurwa, Imana ya Yakobo. Ndagukunda cyane mukama, uri Mana yanjye, kunda ndabivuge ko ngukunda cyane rwose. Kunde ndabivuge ko ndagukunda cyane, ndagukunda cyane. Dawa twese byagiye mu ijuru, turagushimiye cyane mukama kuri uyu mwuka wazima dufise twebwe abana bawe. Waduhaye kubona uyu munsi w'197, tubiguhereye ku icyubahiro nyagora ku ngoma. Waturinze kubabara kandi watwaguriye imbibi, waduteturuye mu makuba y'ubwoko bwose, wadukuye igisuzuguro cy'urupfu rw'agashinyaguro, waturinze impanuka z'ubwoko bwinshi, waturinze akanwa k'abarozi, k'abanyeshuri n'ak'abanyamibabaro. Turagushimiye cyane mukama. Turagukengurukiye kuko mu byo ugaragaza harimo umutima w'ububye, harimo umutima w'urukundo, harimo umutima w'impuhwe, harimo umutima w'imbabazi. Nutugire neza twebwe abana bawe, uturinde kubabara, uturinde ibyonyi muri iri joro. Uraturinda abarozi n'abambuzi, uraturinda abangushi n'indyarya, dutwikurura imyuka y'ubwoko bwose, duteturure mu makuba y'ubwoko bwose. Tunezereze mwami nyagora ku ngoma, tunezereze mubyeyi rukundo kigongo, tunezereze rudasumbwa, tunezereze nyenijuru n'isi, tunezereze mahoro yacu, tunezereze wowe uduha umugisha n'umugwiza. Tunezereze iri joro turinde kurwara, iri joro turinde kubabara, iri joro turinde abambuzi, turinde abangushi, turinde abicanyi. Iri joro abana bawe bazengerejwe n'abarozi ubangahemba,
rijoro abana babasengerejwe n'uburwayi bahe mwami Imana nyagora kungwa mu munezero shingira ku bugare tutakujyajyanije kimwe muri cumi shingira ku bugare tutakujyajyanije kimwe muri cumi shingira ku bugare tujyajyanije bene wacu ushingire ku bugane twigoye tukumva ijambo ryawe turazi ko ubikunda turazi ko ubishaka biduhere umugisha mwami w'abami biduhere umugisha mugera ukunda kigongo biduhere umugisha nyar'ijuru n'isi biduhere umugisha budahangarwa biduhere umugisha mutangabugingo biduhere umugisha mutangabugingo biduhere umugisha mwami biduhere umugisha biduhere umugisha biduhere umugisha biduhere umugisha biduhere umugisha utwanganije kandi dutandukanye n'icitwa icyago kuko ibyari icyago utwanganije kandi dutandukanye n'agahinda ahubwo duhuze n'agahimbano mu izina rya Yesu Kristo niho twitwikirije amaraso merana mu izina rya Yesu Kristo niho dutaramukirije imyuka mibi yose yoza kuduteza ibisuzuguro bigatuma dukekeranya kw'Imana iri hafi yacu urakoze mwami w'abami urakoze butatugenda marimwe rudende urakoze Yesu urakoze umutima w'ukuri umutima w'ububasha umutima uva mu ijuru urakoze Mana umutima mwenda kugiye kugumana natwe ukabana natwe ukadukiza ibyonyi kandi ukadutetura mu kuba y'ubwoko bwose amen amen aleluya tugire ijoro ryiza twese inema y'Imana ibe mu mitima yacu igwiriye rwose urukundo rw'Imana rudusage rutwimana urupfu